Kini kita hidup darsan MEGHALAYA ban ipedian sebuah pi barak syutuk kubor mentaka janmit Sean Pashi kubor kibnya nyepek cuai kimat pekongsan. Ang Kementeri Jangka Tenat Pelatingkah Sorkar Dengkan di Melasi Taraman bagi jemput kelah KGST 2.0 kilakan tiujur ya kayok kekuat Jangkeri India. Pelaj Menteri Rangba kejala ukon rat ki sangma ya ka provides ke balong ke jimbam temet bala penmi da ki samla pulih hasilong. Pelaj Menteri Ketenat Soil and Water Conservation Umakuz and Merak ya kejaka penlang West KHASI Hills District. Bat wan pai biang ka syongsuk syongsan hari lum gero hadin jong kejiki bom trek ban yetrelang. Ki kubor ki babnya. Ka Menteri Ketenat Pelatingkah jong ke Sorkar Tengkan di Melasi Taraman kelapna ba kejing penkelaha KGST 2.0 kelekan tiujur ya kayo kekot Jangkeri India. Kebala penlong ya kejing di kebahek ha kitir elektronik kikali bat kimarba mardi ha ka ayam lekmen. Bakran ha kejing ilang bat kelap thai kubor jong KGST bachat utsaf kala banjur ba kejing penhiar ya kedor ya KGST kalong keba ajeng mentoy ya kipat ba nong syong senong. Menteri Ketenat Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav lapan pau ya kejing keu keba arsan nak kispa ha kejing de kitiar electronics ha kapor navratri da keba pensyong nong rem ya gane kejing hiardor jong ki marba bat kejing keu ha kejing dawa jong ki nong thet nong pet. Menteri Ketenat Commerce and Industries Piyush Goyal lakdau ya kejing keu ha kejing de kali bat bantau rekod ha kaliang jing de ya kitiar electronics. Day 1 of GST 2.0, particularly with 43-inch and 55-inch models showing the highest jump. Electronics retail chain Vijay Sales, that company, saw more than 20% sale in their growth in that 1 month, which is effectively only 8 days. LG Electronics India also noted exponential growth in sales during the Navaratri season. So with the fast-moving consumer goods, particularly when food, personal care items, oils and nutrition items have all gone up. There's just one data, there are few that I can quote from that 55 zones from where we are collecting data. Very interesting, while 5% reduction happened, there are items which have actually benefited by receiving more than what has been given in the tax benefit. Ban pai khmat na kabenta ka bha kamyat ha kaleng ka kot ka khya Menteri Rangba ka jalao konrad sangma henin ka sniu la plaj ya ka provides ki jat jingbam bala permi de ki samla pule ka St Denis College na kabenta ka bha kamyat ka kot ka khya ki bala shna lang ba ka jingbam temet bat ka dot kani ka jing sedang ka thmu ban kentiu ya ka jingbam ki ba kot ba khya ki bala ban ne para ka jo ka por ki benang penroi ya ka jing sengkam sengjam jong ki samla. Hakan ke jingelang usang maula aku blay ya ke future founders jongga college pat penpau ya ke thong jong ke MEGHALAYA ban kenjo ya ke yo ke kot ke ba $10 billion haus nem arjar arpo pra ka Saloni Verma ka balong ka executive director jong ka prime ka layaro ya jeng persang jong ke jela ban seng ya ki jaka aji kai ban kersian ya ki basdang sengkam lajong bat ban penroi ya kisap. When it comes to entrepreneurship, somehow the mindset has not been correct for us as a state, as a country. We wait for people, post 25 years, 30 years and 40 years to start a business. The youngsters at the age of 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, if you want to start a business, if you want to take the risk, that is the time you take the risk. And sadly, we don't have that ecosystem in our state and our country to be able to provide that kind of ecosystem for the youths to take that risk. And that is why we started Prime, and that's why we're having programs like these, and that's why I'm here for the last 2 hours talking to you. Menteri Ketenat Soil and Water Conservation Umakuz and Merak ulaple pajba ya kejakapan lang Longdong so sutu henin ke West KHASI Hills District kini kejengelang kalalong rukum kedak jong kejeng pelaj ya ki kali hapok climate adaptative community based water harvesting project balap bay tingkah tak Asian Development Bank
Hari ni kesengi lasa kilang da kiri pokmat bakan top yau MLA ka Nongstoin ubak Gabriel Walang udah Deputy Commissioner ka West KHASI District ubak Garret L. Dykes bat kinong elam Shnong u marak lapan kesan ya ke State Water Policy ke bandeng kong jong kejala balawan ra ausnem jar ke kendai bat lapan pau ya ke jing penturekam ya ki sanspak lai putuli ki jaka penlang ha barok khat atli ki district ka bakan top ya ki khat hajar hektar ka jaka penlang This is the first state in the country to come up with the water policy. So with this water policy, in line with this water policy, all these soil and water conservation projects, which is called climate adaptive community-based water harvesting projects, are being come up. The government, under the leadership of Konrad Samma, has already initiated this project long back, but practically the implementation is starting now. Most of the projects under this climate adaptive community-based projects are being implemented already across the state. Kamang Higher Secondary School West Gentle Hills kebelas sedang haus 6 hajar kala reki ke jubili rupa da ke jing reki ke besongkun hapok kapang by God's grace we stand, for his glory we grow. Ka jingilang kala burom ya ki absan senam jong ke jing syakri ha ke puli putih bat ke jing nok senyang ha ke imlang salang. Menteri Ketenat Puli Putih ubak lak menrumbui lawan menyadan bentah ha ni ke singi kumukongsan ha ke bau lapan na. Ya ke song pisa ke ba absan lak tengka kum ke jing kersyan ha kaliang ki kampenroy bat artli ki kali maruti eco van na ke bentah ban kit ya kena skul. Ulai ro ya ke jing ya lenti jong ke skul bat lapan kesan ya ke jing penkela ki ban sawan ha ke rukom hikai jong ke Meghalaya. Principal jong kata ke skul uba termei chenam pamthit ulakan mau burom ya inong sing jong kata ke skul ibla khla no ikong ayam pengat bat ya sam ya ke jing yo i jengai jong ke skul nak bentah kalawai. I artli ki iko nauti ba phinkit ikna skul artli na bentaya ka di bentam di skul Isa ang teol ba pille Shailak nan ay But nakadanta Kijinang come to the school Chief Minister with sanction Katsala Nakadanta kijinang come to the school Lambaka SDF Water Garden P Unsa ay hakakat artery ugnay November arhajar arhusan. Ka-workshop ke ba-ars ni hapok ka Adi Karma Yogi Abiyan ke jingmu bakongsan jong ketenat Ministry of Tribal Affairs kelas sedang mentakas ni ha conference hall jong ka office UBDO Nongstoin Chin RD Block. Ka program ketemu ban penkup bori kidkot jong ke imlang saalang kum kinong ilam snong ke basim kya. Ki nong isim benta ki kentup ya ki rang bak snong ki dekat jong ke VEC ki nong tre Asia bat ki agan wadi ki self help group bat ki wiki ki nong isim benta na nong stoin bat ram risin RD block ka bapen i ke jing tre lang ka baklan pedeng ke imlang salang ba es nong si JRDO jong ke nong stoin block u balawan ban isim benta ku mukong san ulakan tu ya ki nong wan isim benta ban ya kun ya ke jing e bat ban wan ra ya ke jing kalaha ki snong ki thau jong ki. Jadi tuhi jong ketika program dalam nagaran surga gandon kita jadi tu ban ai kajing syakri ke bapaka nang sakit paiba. Hagabar kita kajing syakri ke nang tak paiba ke deban donru haka kajing IT pura ya ke kam ban le ya video bijing ki bagi paiba ki jongi ki no so tau jongi ki don hadis no ki tau. Ki MDC ka VPP balalam khmat daw nong ilam kaliang persya uba Andrew Shulai ulakhat bandan ke dorbar bakerpang Hajente Hills Autonomous District Council banyakran halor ke jingikan at ha ke snong lapangap ke badan ha kaput jong ke Assam Meghalaya ha ke siti shausi MK JHDC uba thombor shuat ulapan pau ya ke jing sya penthot jong kinorap ha kathan ha kapor ot ke ba pat penrem ya ke jingkran jong menteri rangba Konrad Sangma ke jinglong jingman kala jor shu hadian ke jing pemna jong ke Karbi Anglong Autonomous
council ba ke kentat ya kejing kam jong ke Meghalaya nadu ki por ba menchwa halor ke blok 1 bat blok 2 ka VPP kala kentu ya ke council ban menjur ya resolution ke ban penskam ya ke bor sensyar halor ke jaka ba don ke jing ya kaja ban yada ya jing sensyar hidlade ha katang. And then we condemn you guys to statement yang ona we haju report la wa ini yang ki MDC yang VP untuk kesini yo I di mana wa no CM yang ni yo CM Port Council ni pada di mana di yo juta yo convene dengan special session wa ni convene dengan special session dengan urgent special session convene yo yo right resolution dapat house và cái ní năm nay mình có cả cái ní cái issue đó là yang untuk ke parti ni yang untuk ke parti ini habis teli kami demand cái resolution và itu kita kamtam ka matibi ka tapat hapo po ilkas limantang hapo jingpet yang ke district council Kabor penyak distrik kala penjari daga curfew ha kesnong lapangam na kadaw kajing nangjur jong kajing yakan at kabala ktajur yakin rap kathan ha kani kapor kaba day ka ayam ot jan kumba lai spak san po hadu so spak tali gilong yeng ki day ki basania ha karep karyang kajing sungo kya halor kajing tut jong katre ka kta kala nang jur uba chandame sungo chairman ka neutral border dispute redressal forum ulo ang ba ka siliang mentang ilaka kala kerpat mardor ya ki bor penia district ban penek biang ya ka suk kesan ka jingilang jong kesnong halor kane kemat kelabu ban long ha ka janmit jong ka singsa jan ban yakran halor kane ka jing e pat wan wat ya ka resolution kathan rilum garo kala sedang biang kum bajulong ne ka step hadin ka jing e khi ba arsengi ban amtre ban itrelang ka balalong ha ka khan rio ba khan nyau trik u risau ka jing patrekam ya ka jing khangdam nadu ka porsan baji men step hadu ka porsan baji janmit kala panlong ya ka than ban wan phai biang kum bajulong mentaka sengi ki surak ki baju khamnya hatura the dengre rongram sadol para bat pulberi ki lalong biang kum baju long man kasngi ki dukan ki la ple biang ki kali ki la ya la loj bat ki yeu ki hat ki la dap da ki nong thet bat ki nong de jing de khendiat tali skol ru ki la sedang biang ki jing treikam ka bapen I ki jing ya bet ya jenti ya na ka jing sha penthut ka basipor Ka first block level chief minister's youth engagement program arajar opsan kala kut no ha ka sing thoding hawapung sin RD block is Genti Hills la penlong da district sports officer ka ha ka jing trelang bat ka block development office kini ka program ba arsengi kala yo I ya ka jing wani simentashir hem jongki henry tuli school bat artli ki hon ki kenrem kilandan bakan thop ya USDO Manish Kumar ASP ba Spear Singh pasleng bat ka DSO ikong Stephanie M Rapsang kile sementa ha kane ka singi penkut ha kane ka program kila don ki jing ruatan rai ki jing puli poetry ki jing tho khana ka science mela bat ki jing pen I ya ki sap ha ka balai phun ringut ki nang job kila yok piang ya ka khusnam EDSO Rapsang ila kadau ba kane ka de ki jing penlong ka banengkong ha ka block level ha ka leng ka blok wapung saipung bat lum snang harengkat ki jing kop ha ka district level ka ba labu ban penlong hop nai wing This is the first Chief Minister Youth Exchange Program that we are conducting in the district. That is with the block level. We're starting with the Wapung block. Next week we'll be moving to Saipung block, and then the week after that to Lumshnong block. And after that, in the first week of November, we are going to bring all the winners from the block so that we can have the district level. And then after the district level, the winners will be selected to represent the district at the state level. Ka Umsning People's Front UPF kalapan na ya kalampung UPF Super Cup Football Tournament pan kentiyo ki samla ha ka jing lakai football bat ban saphyang jing tip sapang jing snew jong jing di buat kani kalampung kaban sedang ha ka arpo arterik ubnai risau arhajar opsan hamadan umran nyang bernai kala khot sumphaya kenhon keleng ka Umsning constituency General Secretary ka UPF uba ki dikhar bar sports secretary uba sumarlang swear kila pentip baga kenhon ka balado kan yo silak tengka kat baga kenhon ka bawan baar kin yo san pho hajar tengka kajing tmu jong kajing penlong ya kan kelempung kalong ban peninam ya kesap ka phong jong kinong snong bat pha ya khubor ka baklan persya ya kajing sniu jong udrak
ngin sa pelong ya ka UPF Super Cup football tournament arja Aroksan kapan salong ha Arksau trik mentau benai bat ka jaka kandai hapo ka badan football jong ka sport club umran yang pernah tinggi kerpat ia pi ki tim Snong baru finishing mentah kini ke football tournament kapan sa long mentau benai bat kajing temu jong kini ke football tournament ke long ban kentiu ya ka sport kam kerpang ya ki tim Snong ba pinyo finishing mentah kam tak me ba kini ke tournament ke pelong mentah ke long ba ka prize kini ke basilak ya ki nong job mentah ini pek ya kajing long juman kesimneng hatura kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 5 degree Celsius kajing sengam kau hau mentah kasing kalong 3 kandai nak spa haba pai pat anong ba shalong kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing sengam kau hau mentah kasing kalong 3 punyo nak spa kat bah jawai pat kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing sengam kau hau mentah kasing kalong 3 punyo nak spa kasumneng kala bandrang hatura shalong bat jawai Chua ben pois ke bekut jong tuk bor ngi pe biang sisi ni kemat bakongsan. Ong Kementeri jong ketenat pelatengka ke Sorkar Pedeng kan Nirmala Sitharaman ba ki jingpen kelaha ke GST 2.0 kila kan tiu juri ya kayo rekod jong keri India. Pelaj Menteri Rang ba ke jelau Konrad ke Sangma ya ke provide ke balong ke jimbam temet balapan mi dak samla pulih haslong. Leo Menteri Ketenat Soil and Water Conservation Umakuz and Marak ya kerja penlang Omaha West KHASI Hills District. Bat wan pai biang ke Shong Sup Shong San hari lom garo hadien jong ki bom trek ban ya trelang. Te perlok kateng la pois kubut jong tuk bor jong imta ke janmit hado bangin da chembang bat pila syais ni dai pi barok. तो वो गाइडेंस करेगा इसके गाइडेंस के हिसाब